Kuringana na abitha murugamiriri kiganda-ini giki kia Wasongiro Harun Githongo niugite kiganda giki ni gikugacirithio kuria na uthii wa nambere kaunti-ini ya Narok kuria mambiriirie guthondeka indo cia ngothi itiganite ta iratu, magoti, udumwe na mihuko ya gukuira indo. Kuigurwo gwa kiganda giki mieri minini mihituku ni kiambiriirie guthondeka baita na kuguna ahuri biashara matiganite mwena uyu. I've seen we're able to receive low hides and skin. Being this area is a pastoral, it's community-based, we are able to get quite a wide range of materials, both from Narok County itself, we get from Nakuru, we also get from Kajiado, some parts of Nyandarua, and any other parts of the country. 18 to 20% production, that reflects to 720 kilograms of hides and skin annually. Akiaria ihinda-ini riu Susan Koonyo uria ni umwe wa aria mari gikundi-ini kimwe kia ahuri biashara nini mwena uyu ni athingatite kuga ni agunikite na njira nene kuma riria kiganda giki kiahingurirwo. Tumefaidika sana na Ensda kufungua tannery hapa Wasonyiro. Imetusaidia sana tukiwa wamama, tunafanya kazi ya kushona, kuweka mashanga kwa ile ngozi na inatuletea faida. Kwa kuuza kwa hizi tuseme mishipi kwanza, kama mshipi kama huu nimeufunga ninauza na karibu 10,000, na mdogo tena kuliko ile ninauza na shilingi kama 8,000. Pia tu hiyo ni ya wamama. Kwa ya wanaume naziuza na shilingi 3,000. Kuhana uguo itanya aria kiganda giki ni kugacirithia muturire wa ahuri biashara a wendia wa ngothi kuma kaunti-ini cia Narok, Nakuru, Nyandarua, Samburu na Kajiado, udumwe na gutigirira ni mahurana na ukia kaimana mieneno. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.